Maakarindi kang ang timong atin lang sisilsilan king lalam gabun. Iniing damdaman king video dareng sa ising dareng residente ning meto nga pribadong subdivision king boundary na ning San Jose, City of San Fernando at Lagundi, Mexico, Pampanga. Pegsadyan ning CLTV 36 News ing lugal nung no karin nga manwandang mararamdam ing kangyeng makapamuliglig at vibration. Kenny ay ispatanen ning ke kaming kamera reng mga ragula bitak king pundasyon ning bale aantimong mituran da bigwan. Enya mo rin misasaraing pasbul uling ene eskwalado ing mi babang flooring. Tigaga na kanda mo naman din makatuknang keng baleng ini. Abaka mabagbagya ing kisame. Na pong crack, sobra na po yan hanggang kingkaya kaming kornisa na. Yung tatakot ko kasi mag-collapse yan hanggang ini. Itang kumanyan niya. Tapos, ining mas grabe. Ayan, ini. So, ining dirty kitchen. Yung pungga ka rin. Sasarado pa yung pintuan mo? Lahat po ng pintuan namin puro sira. Hindi nyo na po maisara ng maayos. Gaya nito. Kasi, hindi na po siya pantay. Ano yung mga bumagsak na yan, ma? Ito po yung galing yata dyan sa... Hindi ko na po alam kasi slab po yung taas ko eh. Slab po siya. Wala pa pong bubog. Siguro po... Bumitan din bungo. Kaso lang eh. Tingnan pa rin. Hanggang pa rin. Kung makanay sa na dati mga to. Kamupin dati mas grabe. May walay na talaga. Ito pang Kwento ng Maricar Reyes, megumpisaing karelang kalbaryo anyang kasagsaganan ng pandemic banwang 2020. Mag-start niyang 2020 niyang pandemic. May gulat na kami mo na dati asi kanyang king gulot mi. Tapos magkain na lang, magpader na lang, makanta. Tapos in effect naman kaya kami, talagang aldo-aldo ating earthquake mo naman. Pandemic na, ating pang makantang panandaman kay bale. So, alin na kami, kami safe. Agpangkang Reyes ing balura kanu budega ya ing tela kaddaking gulot ng bale. Anya misdan laking vibration. Amani batan Kenny bistaman yari na kanu ing construction. Ing makatakot pa kanu era balo nung nano ing malilyaring operation king may sabing warehouse. Delikado ing malyari kaya kami aside from that ating any warehouse mo talagang matitinding tunawan niyang bakal o itana kaya ating fumes ating kami rin kaya ka rin na proof so ating health hazard emo kaya kaming memalen kening aliwaking bung memalen ning Mexico. Bukod kang Reyes, sasaing niya naman ing residente ay Shirley Cura. Antimo kasi kanung paneduduldul at mamayun king karelang lugal. Minsan niya naman kanung may aksidente ing ima ng senior citizen. Pauli ning karelang miserabling sitwasyon. Parang nabulabog kami lahat dito. Ang sabi nila, yung pader daw po babagsak. Tapos, wala po silang pasabi na babanggain po pala ng machine yung para matuluyan po siyang bumagsak, gumuho yung pader dyan. Tapos, nung time po na yon, naliligo yung mother ko sa CR. Nagulat po siya kung ano po yung malakas na bumagsak. Na takot po siya. Mabilis po siyang lumabas hanggang sa nadulas po siya. Dinala po namin siya sa ospital. Noong atin man kanong kesabihan at there's no place like home, nakanupanan daman kura ini, uling panelang minenerbyusan at panamdamda, safe in karelang lugal. Sana po, nakikiusap po kami na sana mabigyan niyo po ng pansin yung mga problema namin dito. Matagal na po kaming nagtitiis. Puro takot na lang po yung nararamdaman namin sa sarili naming bahay. Kilala niya naman ng CLTV 36 News ing metong pang magreklamo ay Lorna Botones. Kwento na kaya kami miras na ing pisasabyan king barangay hall ning Lagundi.
Kenny megkumiya kanung ing kumpanyang Infinity 8 Trading and Marketing Corporation a isamas ing mga sirang parti ning karelang bale. Gewa, ilan ay may coat. May bisa kami. Gewa do, ning bimya lang tao, bara-bara naman. Itaping gewa do, may babalik mo. May masilyala mo halos, ang pumemintura lang. Burido, pintura mo tamong nanitang party. Siyempre, kami may burrito. Tapos, ing masakit po, mapeperwisyo kami. Alba mo kita makatang cracks. Tang everyday, pamibiyebye mo, alang kataymikan. Base naman king record na ning Barangay Lagundi ay ikwa na ning CLTV 36 News ang mikapetsang May 30, 2022. Ing kumpanya ping Infinity 8 Trading and Marketing Corporation ing respondent ring rereklamo da ring miyembro ning Homeowners Association ning pribadong subdivision. Mayakit mo naman ka ring dokumento ning barangay ameg commit yapin ing mesabing kumpanya apagawa ring mga sirang bale. Pauli na nini pintalanan ning CLTV 36 News ing opisina na ning Infinity 8 Trading and Marketing Corporation king Mexico. Minarapya ke kami ing pekilalang sekretary ay Cristal Reyes. Eya pa mo kanu papa-interview Reyes ke kami uling sabya na pa kanu iniking karelang management. Inyawad nemo naman ing phone number ning ke kayong talasuyo at sinabi ng ila na kanu ing maus. Pinandit mo kanini may katanggap kami ngaus pero aliwa iniing management na kumpanya ng Reyes. Nune Ilagundi, Mexico Barangay Captain Alfredo David. Agbanggang Cap David, ala ng construction a malalyari keng mesabing lugal. Sa business nila is warehouse at saka commercial industrial yung site. Pero sa ngayon kasalukuyan na Sir Pao, ala naman po nagko-construct dito tapos na yung construction nila, although may ginagawa yung parang dito sa labas lang yung parang arko. Kitnan niya mo rin ikap nung nanong balo ng operasyon na ning mesabing kumpanya at ing pakibat na. Inaalam ho namin kung kabisado ho ninyo yung operasyon ho nila. Kabisado ho ba ninyo yung recycling? Opo naman kasi pati nga ang alam ko pati sa DNR meron silang permit kasi nakakuha ng permit dito sa munisipyo. At uling first responder ya ing lokal kapanibalan kareng makanining pisasabyan king komunidad lalam na ning local government code. Pintala niya naman ning CLTV 36 News ing Mexico LGU bang manikwaya pangaliwang impormasyon. Basic ang dokumento na ning Business Permit and Licensing Division na ning Mexico LGU, wholesale at retail ing nature of business na ning Infinity 8 Trading and Marketing Corporation. King vision record na wholesale ya sa other retail. Bali doya po line of business, wholesaling sa other retail ya. So kaya malagwa po salita, po factory na. Alaya pong maka-apply kaya kaming factory king pong records, alaya pong king line of business, alaya pong maka-mention na factory. Although kami pa po ikitang COR na, pero po ta pong mag-renew ya. Anyaran tayo po banta tayo talaga na nito maka-apply na yung BIR. Dati na kanung mikareklamo kontra king mesabing kumpanya, anya abalura naman na mag-recycle ya kanung plastic ini. Po kita pong kasing kayo mga plastic po kani sa grind eh. Bali na man nila pong plastic but walang resell salida po yata yung factory man sila. Makanita ita. Pero factory na, we consider it factory na sumata o manually ka mo imbak niya mo king warehouse. Imbak niya po at bala mo tinya pong warehouse mo kanya. Kaya po balo nga tinya. Pero sabihan na po tinya machine eh. Kasi lang grind eh. Although ko lang po ikitretang machine. Kasi po mag-declare gross kay kami. So this year nga po ano yung pong meselan. Anyaran niya po, paninay niya mo itang datang niya. Anyaran niya yung ITM. Saka itang Certificate of Registration, hindi yan. Kung nanuya po talaga itang nature of business na. Miras niya naman kanu ing complaint daring apektadong Memaryo king Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro, Mexico. Minuna ng investigation na nilto kanita. So upon po kitang dating reklamo dated August 25, 2022 by the residents po ng Queensboro Subdivision. Manakit la po kanong black smoke o caused by burning at night or manilabla po. Ang pong sigla po kitang mapila na factories around kitang Lagundi area. So kita po, dakalwa po kasi siping-siping warehouses ka rin. So metong no po rin ang Metal Alliance and the like, the Robinson, si PSM, ang po po itang construction
kanita kitang warehouse na po Mr. Alex Ong na mayayakit marereklamo pong ini. Alaya pang meging malinong findings ing investigasyon na ning Menro nung atinyaping violation ing rereklamong kumpanya. Babantendo mo naman kasi kano rengaliwapang kumpanyang siping-siping king compound ning industrial park. May karekomendasyon naman kang Kap David ay monitoring area balang bengi. Bang pakibaluan naman nung no karinyamani bating asuk. Pakwa nandala naman drone footage deng mikabandi o representanti dareng warehouse. Samantala, makasadya naman kanu Ipampanga 3rd District Board Member Attorney Ananias Jun Canlas ang midaking investigasyon digil king reklamo dareng residenteng apektado king noise pollution at vibration ibat king industrial park. Ikanlas ing mani muna king pamagbante king comprehensive land use plan dareng balang LGU king Pampanga. Ipasa may kanak bata payaws ko na pa conduct investigation eh. Okay. Bata pa inspection kay kay ko yan, inspection kay Penroco. Alright. Ayos man kay disease and disease order yan. Makabuklat naman ng CLTV 36 News para king pasyag dareng reklamong kumpanya at pananayan miya pamurin ing awos ning Manibala Kareti. Ako yung kaya kayong dadasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.